What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Ebiani Bia, Ebiani Pabediti. Wow, Shenamna. Wele, your my dear BB and MBA. I had a 7 up here, BD, a cup viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road, opposite the self-filling station. Too much GH. Many have come and many have gone. But you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. So open the best media school in Ghana there, and you Too Much Multimedia College. If we say about equipment, apapa, a chair for a quadruple award, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then location at the Coffee Park Junction. For number ne was you, no one casa free. No more beyond that one, no more being casa me from one casa free. I bet you. Akwaba Shonko and Komawa Washame Sabre ewo Too Much GH so Mama son for Muniaba Ekeskapane and so minimum a year as she said the Dana die no namunim save. Meji major say Diana just say and somewhere Elko so ewo may emu any a biomo so ye dada assets nemu yasia faneni nani a bonipede seman pohne abumo a de eba sombo now also a watch chini benche. Wait me Edward Gentile contribution any biomo's opinion efa and some no et me ababeto a comment section at the amaye fl so na enonti no say and any day kanya o share a video yi e dia na so one subscribe to your channel na yeah FRMIA like a videos na share on all the social media platforms so now follow yen your IG page and your Twitter page so at @TooMuchGH_ Facebook and so Too Much GH na ebusia form and that day e de chese yankasa ye papa ye George Ekufu Dampare IGP what the new maybe about begu akwema ma chese wa expose e kwan ya trotro drivers taxi drivers ni ebiemo nso no awudi a ekoso ewo meyi mu amohwe ya abesim issue yi said ye ebobo de eba ye ne nyoma ekoso fa hanuma na ne ye kuwe ya de sia se nya no wababonten de eye ensem bi ababetu edwa a chese wabi bi nyoma eni so emagana fo ehunu se sa nyoma we nyina eka ho ebi ene ma awudie ne nyoma na se ema wo bi etimi nya access to ne yonku nipa ema nitimi edi eye no ewu na eno enam so ema chese nipa etimi ada no ho so na nipa nso etimi ayahweye ewo wo mo dada asetena mu because enyoma yemfa ye ni embu anase ye hu ne se eye normal no enumom ena eye womo ebe ye no ejina so editu anamo edi etiayen na ebusianfo ensem no de dodo na ena ababeto eye apono eso achese ye babedomu asuko atwensem no sre ene abasa na ebe ne seyin so edia na enyame nkwa ena matena eye madwam achese mede ensem no eba mene eye enimdifo kukudam ena ebetwetwe eye enkomo eno nti yatonsa ede afreyan kasa ye papa eye prophet Bernard ACM other Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano ena ebiemo enso yankasa ye nua baba kope Empress Ann o hanu ma chese ye ne no eba ababetwetwe eye enkomo etiabusiafo monka me ho na me mama bedwafo akwaba se ne se na efata ne mfa ye enkomo didie no enhwehwe eso odifo me mo akwaba e yususka bibia bokodie ame adom ye ho den papa asafuma me ne safuma ne nyina obi aho ye bia aho ye Yeda Christo as Empress. Yes, darling. Bia boko di. We dey talk ayo do. Yo, we dey nyame ama ye ya adeche pana ene susu ye nya pepa se yes do so eye ensemu e de na chese
nibre ena ayeden abam ye hwe ewudi a ekoso the rate at which ye crime arise ewo ye mayi emu ene enwoma chese e ma ne homene so ewo wo mayi emu ne chese de ekokọ eye eso a ye hwe yemfa eye abesim Richard Piakubi ni issue no emfa endi eye kan ye hwe anamontu a na wote nyoma na woda ne diem ewo empotem honom se de na well otie ni suni ne ban ewo area mo honom enam so matches wotimi nya akwanya to the access of a year enkwada ewo honom a wotimi ene wo mo etwetwe eye enkomo no ama dodo na eka anase ababeto edwa esem ekwanya awofo binom eja wo mo emma se obu wo honom a meba me chese ne ba ekọ ba bi krampa wonje hu ne ba pie ma me ba o musa ne se he na wo kọ obi esuma ne ba ekọ ba bi krampo na chese wo mutimi musa se mpa cho ma me ehe na wo suma me ba ede akom ehe na wo suma me ba no den na wo nkonko ye mawo ye bia ye wo kọ no obedi don hwira he ye sima he den na wo nkonko top sa nhwehwemu no awofo enye no na nam so ema wo moma efole eye victim into ye wo mo mudi eye ewu no na we no odifo we dey me di be free eye wo so kropa ensemo ababeto abonte efa ekwan ya ewudi a ekoso no se ye gya ye ma a ye nye nhwehwemu mfa wo mo soma ye ma no ho no eka ho bi ene ma wo mo etiminya access to ye ma no di wo mo awu ana sika me da wa no ase ma mentia motifu akirikiri ni benche ye amojeso me de papa dan pareka ne de I support it de ntia me support ni say Bible say abofo a ya to no sra ha no ogu ni papa na ne ma me ani mu ase okay me pese making come from the Bible na abofra nso ye to ni pa ahwi no omfitui na wafita ena hun se ene no awofo na bebre because of adwuma bi a yeye ene ye daily routine about time be sori a machi be 3 o'clock ona ne banada so what as we just got to we janu me bi ato obi nso timi sori anaju 12 na okọ okodi pa but e o si ehun se e mo tan sika wo mo ni ye ndaachi okay sika okọ akope nyina wo de ba be boa oba no bra wo bre nyina no eye wano ene ba bia wo uti betu ene oba daachi nti enti adenti na awofo no ma oba daachi ene wade hiade ene wakoma so ade sene de se do mi ye adwuma de but e wo se me hwe me ma no okay ena oba tan ejane na nso se wan hwe oba ye nso awade begusa on the day of judgment sigati ase enti ye papa dan pa ba bia wa bo apun eye me fan se me ba ne masoma wo ba bia akona wo se me hunu ba bia wo kom okay enti eye ade bia wo mo de ye no mo titi edom na na se the public na eye very good ena busumi mu December enu se na kwamu kanfo doso wo mo di yawu wo mo di moja eye ade enti oba tan soma ne ba ne maya na ni nsuru nyina agujam na ye kan side na say wo bi ntimi nsuma wo bi ba na ase den because asa ba be suma o se me hu dia o di tia o suma no okay me ba o Bible say eja na se oba no kwampa o mfa so onyinya o mfiri ho e na Bible say abofra ye to ni pa hwi no ogu ni papa na ni mu ase ba so cha obi a obo obra senka wa ba so cha se o be so gba abrabo yi a enka wa wo ba wonso suma o asa cha se no bia na betimi awo bio hwe Erade si ya ngoni enro se mpo anu anwea enti wa hu a there is a question mark okay but ene no on say ye mpotem ne mantem ne ba bia echecheche no ekwamu kafo na awudifo ti be fry entem mimi ni one rastaman bia na me pa ne se mambo mi refi so to mo side na bi atwam na o ma kwala bi hu ka adwamu a enti ne ade bia e wo se ematan ene nsunu se technology ni sa no manuma ni chino ama nipa adwene ekoso bebre okay but e wo se otimi tete o mayi ekura mayi onyamson kwan so ebi obi fro kwa so wa me pa cho bra ma me nko kanche me papa na ma me ansa na wa soma me e wo so hu de nti a wo soma no okay ene no se ene no bro nya ne ba nti no amount for the toffee sweet
ɛde saa no money game ɛde dɔdɔ nkwala no ɛna ɔde game kyerɛ akwala so obedi wachi oh jiade to ade wa ama me papa we to ade nche se ye nche nkwala ade nsusu bie mu ade che se ye nya ache me ma kwa ma kyerɛ me ma se obi kyerɛ ade a me ka kyerɛ me o me am jin ansa no be ka kyerɛ no be ka kyerɛ me se papa person because we are prophet okay ade kyerɛ be kyerɛ me ba ade okay ade anim sunsun nyoma okay oh ansa be kyerɛ me ba ade be busa me ansa jifi a me timu ma kyerɛ o obi an kyerɛ me ba ade I can provide for my children also I didn't restricting kwala na say me restrict one because they are my priority okay one that say ya me wie I'm doomed sika also I didn't it my restrict one and tell me ba ade and be sika ade che obi ma boy oba be ya bosuma e wo mi jemba all the from tofe ayi adokodoko dia no de oje no na me be bomb ba ehia mu da bi I some restricting fee. Okay. A sham rackety. Then to be by me play almost a damn. Bibia you aye. Bibia you or more or Bibia honum. It's your every annual. Yeah, nobody or we are okay. Our damn. Ubedi agra on or Goliagro. Oh, that bed corner. Me soon saw me cram. Okay. Because so many me dash. Umbo football or hall. Empress. Yes. Yeah, abisim issue you said you buy here no. Ebinum hu ne say yeah mamefo no wo mama kwan oh ye ne na natifie oh kohwe TV won ho oh ye ne na natifie oh na tete obi wo ho no ma tete wonu obi ti eye efie otimi gya ne ba ma ne ba anopa ne ba sori ya tete otwitwi ne so obi wo kro twitwi ne sen na ne from wa ko wura obi dem wo bet na what did ye ne bibia wo ho no maame ni so oh we mo de ye ne wo mo a we mo de e saa tete me ba betimi akọ ye eye bibia yenja yema wo mo free wo ma wo mo nya o mo bibia na sika me ba o me ma impress you ya ebisi wo fi a etim okay young girl bi on na I say na wo fo soma no papa bi dem de bia wo mo ko na papa ne na akola na da ama akola de nyinse wo mo ko yi ma no de bia o papa ne se beje koto ade brem o ti bi ba wo fo ne nche beje koto ade brem oni papa ne anyinsen e ma ne papa ko yi ade no ma no sika wacha enti ya drumre bia wo ye oba tan eja tan a e wo so fi wani we 247 okay ukoko mko afrefie se na fie tie oh e na bosu ya yesimu nso no bronya be ba oye nani amane bebre ba tebe di besia empress so oh sika me da se na metia eye too much ahwefo nyina omojoso na menu aba uni mu ade aba ko yesi abofra wo yon so ni a na osose okay enu ti no wo maame na na papa no the way I usu ni oban tie no sa na wo de tete oba okay senya wo ye wade no sa na wo de tete oba se sika wuti wei wo ba wo fie na se wundi fufu a wonye fufu wo fie okay enti uba no so se wonni fufu yeah good enti sa na wo so perfekuba sa na oba no beye okay me amiti hei me pia na hu se me kasa but me wo me fie a me hye me de me fie a me ti minimu nipa e wo hodin okay madam ati say bra good morning good after se nipa so me see your friend no say minim but ade ba ko a aya problem a ene me na ma me dwen hu so much me ti ase ne say ene parents na aba no I don't know what they are seeing. Yeah. Say I wanna oma wono na mofra no ye so precious a wo kra mofra no se kosua. A on pese obe training ne ba no. Na oye no se ne wo nkokọ wo fie. Na wo ye na boa. Nipa ye tete no ye nye no. Yeah. Hwe enei bad time to me for no ankasa ne ba. Na wakotena sports na onom jot. Na ne ba ti wo na ohwe. Ebi suma petition nyina. Enti wo ba no se onyi oba be ye de. Onim se me ma me shintia nye. Se ma me tia kwalati ho no mo na se oba ne yade a you should tell your oba say, "Hey, ade wo ye it wrong." Enko nipa so mesi de. Me ameti ho no me nko bi de. Enti uba no so kwa. Hey, me ma me ba o, me de me nko. Obedwane. Obi a be kwa kwasho no de onko bi because onim se ne ma me nanka so onye. Na wo ma me no wo sole a wo ntonchen. Okọ wi obi kitchen akwafa nchen. O wi obi kitchen akwafa matches. Enti sa na oba no so obekọ.
me mama ni ho o mama mako o nya me say because sa na wo ye den wo ye but onim say oba no ama na chen say aha na me da enti aha na da aha na me te enti aha na me te hwe enkane no na sa nyema yo ye hu ni sa o eye hardly say abofra kra betna se na panin wo ho na panin aba program ase na panin gina ho na nkonwa wo ho nyina sa na nkola nkwa na te so maami no ode ne baketo aba 2 years 3 years no wama na konwa te so maami ni hu nyansa nkasa me fa me ba ni nsimi na so oh na di tenase and I say get up let's uncle sit down onye first no tete no tena na ya tete ya mofra no enye no na ye ene no ye ni na bie ma ye hu se aba na bible se entiaso aba fatia oba no free chimi e hu no ene ye jai na empress radio se o ka se wo ma wo ba enko eye wo bi enchen se efie wona wotia no se da ko wuni wono na bibi ye na se wo ma wo ba me no obeda wa boa wo ba no sikapa wuni nipa ne nyaka because o ma wo ba o ma na nsuma wo ba wo wa ma na nsuma wo ba wo susu a wo ma ba nkwa ni chen e ba na san susu a wo no susu ni se okay uyi ni mudi a na so bibi tu a wo mfi chat mama ka san sikapa ene wiase na yete no wa wu nuaba mpo ye wa wu hu na obi a oni ni tifie enti no ewiase na yete wo se wo ma wadwen no eye adwuma hwa wo ba na wo ne nete no nipa na wo ma ba na kwhye ne dem no e bia na oba kra ho ofese ne ba no oni madwen a wadwen wo ba no ho enu nti no me oni obi anya aka o se me ne wo ya aka e na se bibi ya me a wuntimi anya den en moame but se mi chia oh good morning ati say makwhye me dem me no ya aka o chere bi no hu se ma collapse a issue bi ani enta na oni me nya komo na me no wo Debi metia se oni me nya aka wo hu me wachia me wo be ba no atia hey mami we me nko ne ho Debi tie oh like aye din ya nipa de wo nipa ye wonim die samsha ade bia wo ya wo di nim die beto won se nkwala bi wo ho ma so ade ya wo dia no wo dem no krampo no wo mfi abantinti wo be ye ma ma enu ti no ma wo ba ni hu se hwade o sister se meti we me ma me owo sa wo kwa bonten no bi ma waduane na wo ba na wo kra aduane no wo chance ho na de aduane ma o nipa sumesi na de ma me oh fine oh mommy me da si onyame nhira waduane ade ama me baidie wa ma me kra me ho ato me we nkwa ba besu aha me fa kosi ho no na twen ya kakra wo nua ba ko no ba na modi me ma me ne style no nyansa kasa o de kwa sha kitchen ho no ma no wato a se wonnim na odi aduane juma me di be diu kan fa gu bolam okay na wa mo wahwie aduane na gu ni watwitwi tense no no ankasa de akọ oh mommy me da se why nyame nhira wo wa ma mo frɛ ya me but aduane no ya ni o ye fi ati mo ma bi o ho de bia wo fu odwan woni ma de a wo de odwan ne ye wo ku su wi ano ma cheche o isra no acheche odwan no no de aba bi ma me obeje pepepe obeda wase na mo pan so obe yusu ana wanim so ankoto ntwene mo wadwi mu ne se wadi aduane no watwitwi chance mu fa o de abra wa beda wase wonim ne akoso woni dem entu ba no na wa asem bi kan wa kacha mpupu se me ba hey ye ni obi aduane saa oti a tugu anase kacha ma oh ma me yo me dase me didi ame nipa ne mfa bufuo e wo so what you say but se nipa ne ma ma me mpacho ade me ba no ni di ma no aduane ma no wa men fa waduane how would the person feel okay bia na wa kwadwuma wo mantel me pu adwuma mi ko fie ntami na me ba wo ho a ye di na free school aba nipa na me tiatia na saa no we dia me ba na ba me ba na okuma de na ni wa collapse kra obi mfi no so what you say but at that moment no I was say o crowd o ba beje obi a wa ye waduane e de agubo mu aduane oba no bedi na wia obedi na numere na wo so ma ba yin ko ne de me na do ba sa ja obi it go to a point that you leave your children with somebody okay but who senior over to turn near mercy fafa what to me for bank ojo bia na do ba na kwatena ho sa e no so be feed no okay enti many people who say you are a responsible person oh me kwa yi aba me fa haba me ba no pato nie na aduane nie okay now the aduane no aka ho akola no nim say chance we me yemi I tell you nkwala nketo na ye krom omusua ade say the chance ni a eye hardly so obepuni so bi ndidi chance no eye hardly onim say na aduane nie nipa na ode na kwaja no no ane bakra o ma no because aduane no is not enough say maame na afa aduane na ma no no de koma ne ba wo ba obeka kire wo okay
nipa sumesi wan fa aduane na ma mo fra wo ko school crèche gola say the teacher ji na aduane dia oba obeka et this told you say the way obe training akola na asase no eno no de benyi na asase obi aduane na akora wu pia no ma me bi ba me fie na se ne ba bedu ho na ye aduane a osi o we de ye nyanko yo me ba ikra ye bedu yo kom de no munti bi ma no wa look at this basha bonne wonni mu nipa no o be dan woka enti nipa no say poison no de ma oba ne dia ukodu fie na abani wa ubeble mu hwan enti ye ntiti ya ye jan sa time na ne ye training kwara na ye di timie atiti ye ma ukun kakra o ma ne kwan ma ne nka esa ya afekubo nti ba na bi kura bo afekuo wo fie sa na ne yira ye duane na je okodi obi yira duane ansa na wa bani fie abedi oba na oba ye den so what I say, so this is a problem with the parents are doing it enti the way I sa enu na ya mofra no yes and enu ti no sa oba no why ya ne sa no obi aduane odi a onam no so bi friend na obekọ mani who the danger in it nti a on person kola no be fa that can life no so one man who sa danger no dia and I tell you dem dia don sa be show dem fam asu obi be say obama obi be damage oba life e dia ma because who parents o time a wunya wo oba ne nchen no aya kitua bi ese ye dwuma ye nyanti ye ni adaje but o brand oba no titi ni yi e de suban ani nyamesuro de makola ne tini ma se a oba no obehye dem ba bia bekobia obeba beto bia kobia obeba ababa beto no na odifo yenhwe eye ade ebiemu nsoso no ye de obobo so a chese wo ma ye hunu kwan a ma ya ban na chese Facebook proposal yi bie ni ejai eji se ye wa hu obi wo Facebook na wa hura tare no chese wa hu se nipa na pozi e wo ka ho wa pozi e wo chese wakope ye kan say wo pepe yi bi di atare ne dem ase do wo Dubai wo hehe no nya de tu wono mo nkwa no nya sende no hi grass hi okopepe chance da bi hu na che say enu anu no watu edi eye na chi because of eye ni pabone for 70 no eni kwanse so obi epel ewo eye Facebook social media so o react to it and I say o many panic because obi ehun obi wo Facebook enam so ama nipa no o ma ware wo mati cool enfunso bi ani wo enti se wo kan say ye eno ka ho bi na ema eye crime rate ekọ eye esro no ye betimi aka ne say eno so eye factor of it ana metima ka say o rate 100% a caribbean 70%. Okay. Na me yiri say mi sia no Facebook. Okay. A very lovely woman. Oh, a very nice sweet girl. Na when did you Facebook? I say me like oba my brother no be change a lot. Okay. So now I was not a prophet, I was not an evangelist. But I was a normal a proper boy be on name the baby. But coming to my life no. Me see am fair na second day no dey make come Bible. Me say wow. Me a many years so dey make come Bible. Ti me drum Bible na se no odifuba ni asofo de bompa ye bi gina ma ha me ni se be come eh. Already I for you. And na don na fawa. Na it was so lovely. Oh, ye didimua o de me ko kire na wofo afie ni ma ba be gym Bible na so ano. Okay. E drum Bible na se a prophetess ni tinase na me gina mu. Ati ase enti adidimua build me ho atrum Bible no a me sia ni mu na. Okay. Oh, me sia ni mu na na me ho ko wura. Papa wo ho. What ase. But enano ya brand Facebook ni Twitter ni social media WhatsApp awo kwan bonu so. Yeah. Oh, enya ade bia ya de bonu o. E social media. Baby adofo ne anyonkofo miti wo mo ho a ye share ideas. Oh, me wo one woman bia na me Facebook page odifo Benadesia. Me share ni picture o. Me we ni picture na nkonko se mako a maami we problem we no face. Ore ya ni beje pa ma Joanna US. Makwa problem we na maami we face. Enti bomwa de na me nkasa mame. Ka maami no kwa ni ho bone. Na me try ya me nya ne messenger me ne kasa me se so mfrɛ me. Na onkonko ada ne ho asɛm ye dia asɛm nche no. Pese me kyerɛ no. He me ne maami ne kasa osusu ma Joanna. Difo de me na mu ani. Ti me siraw so onkonko no akasa dia aboa me. Ene me no kasa yi Awurade aboa ma me no. Amen. Ohima sika obere ne den
but ene boni bi ene yenu medi fo bi kwa ni na Facebook ne Twitter na sefo social media enu nti no na just any kwan so obi propose show e wo Facebook a wo jitu enu nti na me be ya sika okay ebi mu kwa bi obi kwa ni obi kosia one day mo na kwa koda na odileti na mo ablock no mo twitwa the picture no da ba to social enya de punch na me say 70-30 okay because utibi na manu sia aboafo me mfa ne say me machine am usual ye mpa bo yasi almost 80 million through social media okay oba me was prophet ade wa post there solve me problem or get in contact you din koma bisa me say prophet ade na promise show me here speakers what speaker from America they buy amen men chia one sika empress enyempa ye ne ye bolo so am ye a social gathering but I have a clear conscience. I'm tapping in that prophecy. Clear conscience, clear mind. Eti na mo amendru bi ho adwembone na baby I me associating myself with friends bian I try to get an impact in their lives. Okay. But enya kwamba ne no obi kwa konfo bi kwa timba social media. Na wa dress kuntan coat pa paste kutani si also konfo. Obede akobo mo kwa hyehyɛ suit dia ba ba na ho na okɔ kia airtime by this time ogina o gentility enso odunu twiwa na ne phone bia no de ko bo mo nyina social media enti eba se beboa ba ne ni petimo enti esu ni petimo de into the nonsense ento so ba be pose bi se dia wo kai abachi achi afefe ne ho enso be kom na ekran na eno so be dwe ho say enti no when we are mingle of ourselves now try as much as possible say obey alert 100% because on social media and now conform na social media maybe friends request abosom for their conform yi sile quincy send obi a person the prophet benadesiam your friends make me accept but yet mu kan bone any sound so bone no we can be friends okay ebi kwat me fi kuma se kwa ba be miti ya sori by through Facebook ya oba nso rade chi neni mu kire no rade dan intention bebre ade kire na intention me nkwa ne bone okay if somebody is getting closer to you e was so ma wadwi mu che say bia okọ bibi mo fa bibi mu che na obo pinim na wo mwa bia waboa no ba che nya kwan bone so ba ne yen Africa e bibi mema de obo pini obi a na ne opa odi asiu Empress yeah Facebook say we share will be e wo ehonum den ne bema eno aye so yeah factor say e ka ho bi ne ma enkofo di awu me nuaba ne bema eye factor no say Facebook a big platform sure and big platforms and obia wasubi okay nipa bia all types of human being e was that platform so and wo individual na wo so no obia won motive enti a odi ko social media no sa Facebook no obi ko preach okay obi ko dan na sorry a watie di e wo ho obi dan ni school wo ho obi je ne tight wo ho sa na obi so ko pen na mfofo obi so ko pe counselors e wo ho obi at school oye wo sa platform no so o ko sa school no o follow now teachings lecturers ni ade o follow ni nyina then of it unya certificate o betimi dia ye djuma obi so kwatena ho no mu a onya djuma otifie obebu nkrofo bu kata e wo so enti no wo individual na wo kwasa platform no so one you should know say reason benti e na wo de kwasa platform no so who say reason na wo de kwaso no fine I was saying who say all kinds of human beings are there obian so person ni aim or de ba ho no be achieve enti 3 I was so looking smart enough so when you're reasonable enough you shouldn't bother yourself to go there so when you're bad what post me Facebook I'm there and I'm using my real name over there obi wo hanu ma oyusu no no ani din chicken abu oyusu obi fufuro din enye ni din a oyusu no yes enyo mabasa enye ni picture ni profile picture na da ho onye real and we have people who are real oko me handle I'm real over there but bisa who say how many people are real
obi won so a pen adwuma oyenti. If the person is investigative journalist or investigative personnel, on to me find a real identity and because of information about certain things. What you see? Good. And to know what personally individual no, I was so smart. So what to her? Oh, the answer say oh, you are just making friends. You are watching people's videos, people's story, people's profile. Good. Now on one say other posting no a video no are posting fine. People will be watching. And all over the world, you get friendly requests from there. Who accepting you now? The first people who chat you are, you should know very fast, especially at the men. Your friend was saying, oh, a Juma now, who said you can't give vital information about yourself. Because vital information about yourself, they are going to use it against you. Or the another friends like better too, and I said they can be in groups. Or no who the real information about you, another person will call you. Now you will catch you any panel. Or no so can the same thing say, or your software said then you will believe the person. Because what can baby I would say a juma we are near now. Now we refer when I want information out. Near be you so against you. Shall we your ba our social media and also Facebook. I have a lot of friends they meet guys on the platform. Now they are married with kids. Ebimuso now they are about to marry. Obinso meet you obi through that when you juma Obinso through that no when you breakthrough amamanoni wakobi. And now a honso obi meeting a long time friend. And then your classmate be our person who no oko Facebook ubeshiano. Oko ID ubeshiano. I just say nipa no nya fan of that. Unya type in the din and the wrong name no da honkwa na ubehunu. Why we no cry you get a lot of people using the same name and the picture be beba. Now who say oh this is my friend, then you start communicating from there. But adeba kunu who say especially a man. Say man no ekwakope wo msa platform no so a. Your man words vibes no. Yes, sunny vibes ni gu ho. Na so who say boy no ni tin we were carrying a kakra. Na bia si ginagina so. Na wa bo ne chain kakra. Na body. O jeme na 6% you peda na de na yese. Ohu ana bibi ya je. E ho ana bo say pictures no. Pictures no they your no answer the status. Now they check oh this is my guy. This is my guy. How do you see my guy? Now I started boasting. Meanwhile, or meeting nipa no one-on-one. And you know, at the end of the day, one person know they are boasting one followed that. And then you be calling the person now friends nene kasa. Now adeba go say, oh to me so nka say me nhia ne da o. And no dey on kan ho. Obe narrative story ne say obi a onim na one ne te. And no na say wan nya na say say sakoba ne say you the lady you don't look smart enough. And you know who rather invite the person to come and see you. And no na nipa ne ba wani ama ho so ba ne yakun o invite you say mete kan so a also make oni kan so a ho but o kumasi na ti sunyane obefa ka free sunyane obi krampo boy ne nsene ne transport no de aba onu ani sika why ya juma wi ana say wa wi ne maami business sika ne papa store muska wa wi a o de bia tia so didwa no de bra boy no what na kem say o come inside na ye che say wo meet wo no no fun so wo ho so be hia nipa yes and from so on say one you should meet the person and you fie o fa nipa ne nko ba bia wote o fa nipa ne nko isolated area bia obi ani ho and you shouldn't go alone nipa no nim no anything can happen ye kwakunwe wow, mama, crumble no cry. Sometimes you go to a point that you wonder certain things your mother thinks of you. And I said, no, maybe I'll meet me, you think of it. Somewhat. So it tells you, said, nipa beings react differently. And you know, sometimes, no, oko share nipa no. Meet nipa no will be a open place. A man for in case of emergency. You bet me a rescue. Sir. I say my ba okay, me near where she oh when they near. Mokotna a KFC. My gym money drinks, my viewers, young cotton me care money and pop. That's what's name. What's now care when I walk more he can't so provide no tinted glass issue. Uko say man more, ya the hanky say will be cracked back at that. And two to them out 2 munani a cover one. I hate one the baby say at the walk.
So always you have to look smart. Okay. It's good. You can make friends, you meet friends, and meet friends, they are still friends now. Yeah. And later, we will a lot about the person. But to say when she any panic dano dear, don't take that risk. I say we are saying a will be and share will be other. Or if for now, no to the year can or if now I know the canisa, any person who put door edema will be a winning no one. Oh, she care but me. Just chop. Nanu somebody, Nanu tell me. I say, please, me amini. I go, Mimi Jinaobi. Me amini. Aye. Papa, you put up ma. Oh, baby. Oh, he's so baby. Why didn't know? Sir, it's a idea. A coso in the how? They can tap into it or make my baby creativity. What you say? They are also doing it. Profit. They are also doing it. They are using certain accounts to sleep with ladies on the platform. They do it. Meaning baby I tini la pass individual, you have to secure yourself. Yeah. You have to look smart enough. Yeah. See how look smart. One ya smart dia ya beba be wia wo obi obi ba kwakot na dem na wia wo niam nyina because who nipa okwa wo hwehwe no here. There was one incident just in front of my house. My husband was complaining. A very nice lady oba be meet guy onim guy no bright minyana na wa o say o shata dia be o si mi she bro o say entu no wa pa me ho ko no. Look at that. Who dem nipa no eti we no e no dey anim no ho na friendship na oba anaju as at 9:30 so oba ba beda kwada be o kwada no ade be tino no wagu o ma me kwafa ofun we odi for ba ne sa na tete eni kwase eji ahoho we ye fie ma wo mo eye ba bi se wo mo na se ye tete ni wo mo ana enu ntina sika ye wo osidan ye wo bibi e friend guest bedroom. Okay. Anye guest bedroom why bonta bodan bi asisi perfect. Na me ma meda me ma de Fanny hotel eye hotel na ma ko tiaka enje oba na beda ho a ade be chi be hu ni papa yi wa ti ase enta bodan no twaje tum wi ade bio enkame so eji unsese obi si dan kwa guest bedroom o ma no embend ni etina ho because ye ni mu betima sore bi obi ono ba no o motive obu ana de betima no sigareti sa na se wo sa de ma no be o ma won na you ma basanjo isolate no wana so nya peace but eneno me de make say wo bopi obi ahwe yi oh sika hwe yi because eneni party mo dey unti bi hwe ni pe na mfa njeje na adwini ni na nyoma e wo ni tiri oh wo bopi ni a you very careful oh obi wa the first no dear o kwa koshia na you should be very careful because you bet me akun at any time you bet me ajo bone and then nipa bone for na dọ̀sùn e papa na ewo mi hu and na support pra wo kwa in 10 counseling krampo ehu e kwa se na office kura ehu sofo no one run and Sunday mo do wa kwa se ni dan tu obi so your counseling no you bet me ayo bone wo ho let me know ni da Ninja was all looking smart. So for say black council, what gonna show them will be any ho. I know the shop for back up. Was in the office. Hey! Na say council there one on one. You be on the phone so. Council here on the phone. You on the phone. You go buy your phone so get tight. You get tight phone so there. I was say your counseling your phone so. Anti Sadia, I was say church no. Any padu do na ba. She say e bi mu ye ne say Wednesdays.
and ya council and no back you bebre na wo ho so what you say enti ano no kra no wo kwan oni obi nko so fu ni si wra ho no aka che ni panset na bonten no what say mama na hu so oni obi na ba ye o say hello sister me patro gina gate na no na so fu say ya council one inside ho mama no na so fu na hu so oni obi na nam alert me too way sometimes me too kwan na say me call baby na sade asa na me fa taxi first thing na me ye say me take taxi no number plate me try the picture na ma send am me ku na ma chen say car we na me fa ye enti say me kona say mama okọ report o onim say car we na me fa yes enti e betimi access aka no enti say no everybody have to look smart one ya smart there challenge ye be kun simple said they wo kan e taxi no crampo na no crampo kan ye ensem no ehu ebi asins e trotro for ne taxi very dangerous ho no ma otimi ka cho say o kwa house o ye wo short we bi ye fa wo mo kan hu bi crampo edidi e ye bone e ma kra kan hu bi me and my sister e victim of it me ma me yare that hospital ni ehia sika ya the top blood no akoyi sika no oba that's your fire no drive at the front oba besi at the side say e not na ne nchen e ho na obi ani do na mbie wodu baby o se am ye fa ne say kwalebu ha ya na he fa no mafa no so traffic wo ho ya fa ha e ho na oba besi a young girl small girl as at 11 years o chase kan o se fa bag ne bra wow o se driver o se an ye ni din na fa ma no Oshesi no se nya kona e wo so jemu edemano no see from edemano se yi ni si on nante ye no ba kolebu and you run for your life and say no se on na press wa wo ye tu ye be ku and say wo so jemu mano sika 3,000 with phone what they call ye I was here san ko pesika foforo and no bibia it's like where you are no I was so make it smart mate driver this passengers car no they are a bit dangerous I was so looking smart so what's na mo ebi wo ho no ma no man ka so mo ya squad and we go car no especially you see a lot of men no mo car no baba akukura nim mitimi hwa car ni me so driver menko I was so looking smart. Now you're very careful. And mostly me per cancer a was station. Now a loading from station. Now so say oba sorry ahwe ma na ujina kwa ho akra no afa. Wani baba ho ne wa kwa kopie wo ayi. Awu do me. Ni ado ko. Akotwitwa ba bi akoye. Say no ba bia ewiase na kwa ko. Nipa bon for na toso. Okomu ni ahokyere unemployment bebrebe ento bia ye bukata enti I was say ye nyina ye smart ye ma IQ no eye adwuma enti sana ma ode ne ye lower ye be sell life sia ye be damage na odifo na wiase aye namu obi asori a osi an o me de me pe masundue me de me pe eye area me kwakotinam na choka enti ne me pe eye residential area na say just a new site anu so aye factor wo mu edi ejina so a say wo mu so di edi eye bone edi say untimi rent e wo new site ana say den new site dey dey sika eye good ayi wo ko rent wo ba bi e ho ye din obi anti obi a boys obi a an apartment but you very careful me say all the time we am pe ba bi a enipa ben me and enye so bi a se ni fie obi a jome we huri na we kam na we bu we na bia dede wo na we tu mi a bi dede ni padida o ma sedem ka baba ira nya baba dede o ma sedem me ma sedem na unse but unse and then nipa bebre ntimi nkura se de me kura me ma no obi wo ma ne makwa bontin but o wo society and as vicinity a edom ewo miamia o be bi dansa ne nipa we gina we bonkomo we yese we tade wow, a busy place. I want to okay, we secured. And I do crampo na uko baby na wo ba crampo na. Yeah, we say about how much it is a month for na, 2 a month for na, 1 a month for na. The piano power. What you say, wage na, one more movie, one more bar, one more young summer friendly, a beautiful way above for you. And you nana the arch. The junior be run circle Mukania. You are better, Unuania. Okay. Oh. But and then obi say ade a restricted area yenye na obi ku ofie ko bi ntimi nwa ofie and the empress can say baby a osi a ye che no ye mfa say ebi edi bi pen but when tiba achieve the tax of family free aboso kan inside
se police for her ya o mo mani nko pa any awudome estate na around no see wo mo ta ye sade ne pa me fa taxi driver no aboso kan inside say me ba na pass you do traffic light run about you ba kanesi market on your right hand e de ba awudome ye branch ya no say that for on the phone hello me pa cho ade na me koto aboso kan no afiance na me dia e ba o enti sia mo awudome anim na me fa ade ne ma so ne ade no so onim say me prophet one ni o ma na ye kwakọ sika deliver no say onim say me di foti o ka preocupa na me ho start yes okay e na me nso me ko ba bia eye demonic na say dangerous place am ho yes okay me hormones abobo mu nyina sore e na me born sira so na me bie gate no e masa gina unim nipa wa fa no when jai sa boni na ye na me free police am on sia sika me dani mania oh shum tuka no ko na police nso be yempe tika me bla alarm oh come in sakwa ye hwan na prophet adam wan kan nyame ansem anche na mana no nipa no o tika ni mu a unim ade ba akwa ba nse na me bo me watch bi o me send me from US na me kuta fun bi o me send na me ti kaka no ahwe me na ase wo se e na me ko swag na so de nya swag me wo se me ko kuma mbese me dress mpo me senika ne top basabasa na slippers but o hwefo ne kuta me ne watch na wo se de wa manim wa ye se de amis edu hu sin na wo hu ye so what yes enti no e ya dia e koso most of the taxi drivers that's how you dia bebre ya kronfo me wo twika nkwa me hwe onim kra mposi anya wo kra na be ka wo tumi ya ne me na me ka kire me okay enti no the time be am I prepared any you be ask am fa ne car this bushumi mu esmansi mu uye list mistake de be ye wo I know de yes dear say yeah new places one more ejina so edidin krofo ewu enu nti untimi nkonkotena efie bi mu a wo benya wasumde because efie bi wo ha wotimu a ye and now pa say dey na wo na wo oh di for yes na wakọ adwuma bre na waba na waba be say wo pe ba bi na wo chese wo nya wasumdiem wo be wo na chese obi bom bum bum ene chese nyum yi wo bom na wo te wonu chese wo a wontimi nkoka nchense mpacho wo ye dido be ka chese ono so behind that enu nti no because of ya boni ebi no mu di nti eni kwase me kokko pe eye new place and I say me ko rent eye new area na me kokko tena because of boni nti me nuaba she obetimi akohan eye place eye very quiet estate mo no watena but one thing about young Ghana ha no say yen estate na yesisi no yesi dan no ye ton aboden ye han na aboden na mo security sem e was e koso wo eno e wo fo eno ne the major problem and sadia anka is the best only problem no pass ndue wana na wo so go na nu ma onpe but estate developer bi obesi dan obema wa behind one bedroom or the amount almost 1,000 Ghana a month obakwa koje then your security must be assured sa area no mu kakra ba kono na security bi eni ho ade se wo fie na abefa security wo fie na okwafa security ne so no security agent na wakọ honom say ya ma security na o mewe wo fie ni ma and also another problem they are also criminals okay enti no babia loopholes no ewo ho babia ewo ho so me what I'm saying is the individual secure yourself men train say the government should help you in your security and then yakunya naba so what me hand 9,000 Ghana a month you can buy a lot of equipment or the best security will sell okay we have a lot of things and then Amazon ni ade abiba bibeg o connect my phone or kronfo bi ba hono mu a unya information inside only person message show ube hu say na nya hey address someone is at your door nipa ni looks ni ade nyina obisa na obeka kire nipa na otise ekuratuo ekurawe ebema wo information no afre eye police so what I say but bisa hu say ye Ghana ha enipa he ena wo say sika na wo betimi ayesa na mani bi akoku miensa enan ebotom enu ti yenya ayentimi enye no mobro wafo ya won krofo bebrea the family can't find their dead bodies okay whether say omawu
anasa wote ase eno anu se okoye wa ma ya hwehwe na ye hu no asane ye twa so so what ase obo current krampa omba mane mpo ma obi hu se ontina ba bia ote ni na ye se abi abusuani bi ba ba gi sika won ho ne so for kata nse ni busuani obaifo jo antwe ne hu mfra busuafo ho prophet ti ha onka sa meboa ya hye ne nkom akata ne se o ma me na eya o onua ba na oba be hwe wo ne ma odi aboa bi ba ya be se wo sika enu ti no all handan no omo bia mesia omo bia mehu ba bi owo no nko anote be ko ne eku na to dem ya be kwa fa no na afi wa ye body enu na busua na e ba be sie o enu no sofo na de no mfa wo no nkosie so what I say so I wonder why the pastors no omo man crofo twom hu firi omo busua mu but at the end of the nipa ni wuni akwaye di abusua masofo na aduane anu wadi abusua ni masofo na aduane a na wadi kase binom so what I say oh amo fom da odi wo ho no ama ne take away your trouble o we out me kase we dey abusua fo ma fa wo ma de enko akodu asonde mo o kase asonde de me fa ya de enko ai onko na wa bewie na wadidi ase agi bia ko no ade wo aduane ha odi ọkọ na ọkọ na nso se eya ya fo ka ba mo yie sa na eya na mo serve na dia preach aka ho ahu so we ya niema ye nipa ne yama ya ho kwan na ebi mu yusu omunyansa edi buyen edi ye someone adie so what I say ansana afensu no omman na yetimu no e wo se ye insecurity no bambo no emu ya tight say ya de K9 fo aba police service mu a omo na mo mu kran kraman ene ade omu timi snivi check niema yi e wo se ye trem sa niema we na won kan na but na nya common se ye hu ni sa until say IDP e ba so na ye hu sa niema we bia nyina so ye sa bia na ukọ East Legon ni ade ukọ Adenta sa cantonment ni ade Atimota Sai Hills so say he fa no sa we oh some places ni nyina ye bia wo say yetimi nya police for yetimi nya omo offices e wo ho omo barriers ene e wo ho sa omo duty na ye ko no omo wo police for bebre a omo te charge of it na so obi complain krontimi nchuro abon o si charge office o twen say obi be ye complain say ko chene bra na no de wa kono de handcuff akogu nsa no de naba sa ni pano sa eye community police ye betimi de omo atoto sa ye bia ni nyina na de bia omo ko up and down okwa broche na every day you see an officer on the street enti no one can no before na de na wo ko ye no usuro obedu ho ni akwahye o ko he who are you your cat ni ya inspect bibia see a sniffing something fishy about you and ya cho ni edo ko for further investigation enti sanya ma wo ye betimi aye no Ghana ha ni enja ilevia ye de aba ye de beje nkwacho ni akwakori na ye can by this time or we aba burial ye de kwakori enu na ha ma obi aburial water cast ya we unu aba second ye de bra abeje na me nyese baje yo na odifo ebinom answer say no obi ubenya sika sa wo kwakwakoto asase krampo e dia kosi dan say wunya kromu de ne ya yiri sika ni mu say pampe na billions ne de keka ehun wunya enti wunya ye nkurase a won so obi wo honom so a enye bibia na opese obi enhunu eye emu se o meet obi for a year project ni bibia no krampo no opese enye between ono ene contractor no ono eni nipa oni ni edi ensa woson eno nsusu no ma ebinumu hu ne say e risky because nipa no obi wo ono ma wo wasi wato wasase awie krampo na wo hwe say bia onsi dan no enfama won hwe dan no so no onsi ye by enam pressure wo dem ma no so won gonko kire wo ntinu be hunu na chese wo se beseni enko na enam so no akwa di ubone no waje asase no wa mbo wabusu ni bia mane se wato asase wa mbo eye wo bia mane ukura wan kan kire no se de wato de ya kan kire ku mbo eye enkofo amane e wo ehum eno no e ha adwen must you be open on anything ana me de minimum se Micah chapter 7 verse 6 or say you mebu wa ye kan kire ye yere okay so what you see then empathy be more enu odi bim tina akasa na mai di no na mema be penya nso anu yukurukuru okay bibiri bo 50-50 obabi wa kan asem kire na odi nam ene ye mikuna to asase
obi shida ma me freeze a chamber water time win na ba phobia kwa kwate wa yiri no mu pampi dia mani pam usika wo hwe kwankwa ne a block no na say it sometimes when you keep quiet doing your things but improve some level be e was some ubiem level ben was a ubiem no as in say work of visit was site umfa obi kan wo kan ne na say den maybe you know maybe am I kura me chire me gere okay sometimes I want to keep it as a surprise no di for free mo be den wo yire hu say no ma we your document e wo ho okay e wo me wadu mo me yire come wadu bia but there are some certain things you keeping a secret okay and sometimes you person you surprise and you maybe go kwani kwan so ma yire kwa asote you keep it yourself also ma wanu yedu baby aban ba kwachina be ma bia na ba kwachina no chabe ube want to find gentleman but okasa okay okwachina ne na mfonti a chale me yire akoton mi ma bi kura wan kan kire me wa be yira toka o ma mi hu anka me mani jai sometimes your comfort ne da kura okoka meeting people in an enclosed place they do but say obe entrust some certain things amane say be 100% there be Bible say o yira oda we chi kura nsem bi wono enye o secret ya be ka kira o yire entin ade bi a ene ade bi anso a emani pa adwemu da ho ebi a me kwa kotoka me kota asase me koye japade bi but me person first attempt no me hu de wom me nya stamina si wie e build ade ni wie dru ba bi a o kuja me yire na me ye kohwa ade bi na de newura oba we na me ya da che betinem oba no ko be bodam efe obewa ma what you say ebe ma no ma ebi etu sa na mo na ma chese wo ma kwankwankwan ko duro chese ye kunkrofo bi wo kwa so all because of say wa bo eyen krofo bi amane sa e wo ho enti na won se wo ye japade a wo ye din ani be ba ho wo ya de bi a ebe se mu a ani be ba ho oni pa fifo en tamfo so what you say enti obi bodam obo frifie so what sika tia se enti no uye bibia uwe abusua wo dem enti wo se wo seek protection wo ba be sidan wo ba be sifie wo pese utukwan abusua de ya akwantu nim abusua de enta asase nsifie wom de bia atakwa me chembe ho singing room with port obi atene mu 40 years enti uye japade bi se a wo seek protection ekura ho ansan wa move ahead obabi wo nyansafo obi ameyere mpese me yewe enti yen shipe ye wonim timi mfanye obabi wo a onu kwa be fo so am wasi ni ntem obabi wo sika na dia to ko ba koto pizza ne nyoma be shawarma ne ye friend say ye penyo manuane sika ba ku ya ba tilapia ne ye banku obaji tilapia sister Ghana tilapia sister Ghana banku tusi obi betimi obi na manase ode wa kwatena se no wa boka ene boutique ntade kiti ya ben wo se scan sha ba kwatwe ni kakra na auto fufu 3 cd set ye ni na obaji akeso na be se na akada ni nyina so we ya kwa ba enti wo ade bia ye nka nkere ye yere ni wo bogas bebre America mi tan mu di nkomo sama daddy enu me bi wa ye ya mamu nka nkere mu yiri o uchi bi break through ya no bi ma kere no na mani bi kwa frame ya mami enu me bi wa ni kwa so ka kere ukunu ye I na se secrecy uchi bi break through a mi wura we na me ye na urade atom break through and afen so no to that no obi wo hono mu ansa wo ye bibi na wo ka twa na obu wa bem sa she wo nkunan se ade ne ye na nka beboa e na obi won so wo ye ade no na wo ka twa na ne ya nya na nka yo no a enti idea ode be ma no e ma wo ne but wo be hu no no akwakoye so what you say enipa bebre wo hono mu a wo ye ade a won kan tro bi o won the reason e na ne wahu e na se ehunu bu paint na bo asere wo je ne background no e ne atom chen hwe enipa ehu ohu before be who the kind of person nipa won ne namotie hwe oyire timi poison ni kum because of property and na sanso no kunso timi poison yire because of property enti no awarefo kra no sebi
eduru baby a be ma dwen ne ma bi woni tirim osa na oba nso dwen ne ma bi woni because nipa na wo do no na ne na kwotena obetimi aye ade bi afa ho a obetena se enti se na nipa sumasi se na wote na me hu asase no hu ya nka wotwen ho enti ye woni ma bi wo ho no ma obema nipa na hukura wo se wo take time oba bi wo ho a ohu enema wo ya okoka twere ne maame okoka che ni nua bi kura no ya kola keto awabusua nu ni nua panimfo a worry for so many years obi enya asade no na di kun ebe ye asade no na they have to no ma work etia me papa oya the type on kana sam nchirobi but sir obisa no say o se koyi scammer me sponsor di ni code be ma o ma hu but one thing I must do wa me papa ho say bi ene ma no da sumuna so say me papa ni ho a ni bibia wo bibia ye be hu on country but ye be hu my father is the type ni bibia ochoro no abo date ni ebesi enne ochoro no abo date say na sika wo kosra me papa o ma ni 1 cedi obechoro obebo date no waka because on him say anything can happen. Bia na wa oba ne nchen ye na wo beku ade a wo de ba ya be poison na ma na wo obi obeba ho be fa ko be hu se nipa sumesi e na ba and to always be keep records sometimes na ye nti ase na ye wonder say da adenti na ya wo yesa we ba besra no achro we besra no achro na se hwe onnim sane emre no etie enne metimi ananti akọ mekọ me mabie bia na made bi hye ba bi man kan kire mo but se mo fa sa de we mo be hu se papa we se na onya kwase ampani no we enipa bebre awu omeja pade ne nneoma be renovation wo fie no mu 10 years to come ye hu se na nipa no ceiling no so e no de ni sikasi bebre sika toilet so busuan ni mu se na sa de no wo ho so yakoba obesia na ye na yi so oni mu a wo be kwa akofa enti na to da bia wo ye nyema bia ye de ankomo no eba ye bre no aye bre e de awiewe de kwesa meto e de amamu nyina na ye de SMS we de empress we de free so na wo de final words akana je so D4 e de ne de etwa eto a enesa wo personal life wa bra bo a wo bo se ye social media so bibia na wo so wo fan ko to obi wo ho no ma che se bi o ko jame nan kra na wo betwa de ababa beto ene abusua mo nhwe me je se mi ko jame nan wo didi krampo na aduane a wo die no wo betwa e de ababa beto sa ade na ebinum eye ne eboa anase emboa se wo give you details of whatever you do on the social media no eboa na emoa obia ye bibia or reason to the yes enipa dodo na yes and then was social media because of say opeska and people follow them and then also na nam so odididie so what I say and mostly no one thing we should also know say enye bibia obi ye de beto na ye real obi wo ha enye sanote or pretending to be the kind of person or portray but in real life no on tisa so what I say and good ubenye sika no de but the bad side ne say amount for betimi standing against you bia na ene no you not remain how you are or try bi ubeko wanimu and people will use that to against you untimi enya ne opesa we and steadily say odi bibia about you reality at the social media no so you sell yourself out omo me sunsun for no like prophet and myself say me say prophetess empress ameti ha abaye woni fie ntimetimi akofie akowia no yes so what I say akronfo betimi chase you back one everything about you ye baba be hwia ye betimi abekum why you be born easy to trace you easy to identify you and afein so no e betimi ama spiritually no amanfo be work against you obi wo hono mo a wadanfo o mate oni ni see so one village be and then we relocate wako city and e ma ekoso and then nipa na be hia won tentan no so also this lady is moving well na wo born to fana go to kan anyway na mene no start abrabo no na afi enie e ba wo ho
And see, one name maybe or her, we have to keep it as a secret from people. Okay. And I one name maybe or no more no so ube to me edia to a year social media no so. I don't know can say medicine. A motiva or the call platform no so. And on a better idea or the quakoye. Okay. Obi or how any school no a penny sika, obi any business no a penny sika but san baby abidi. Obi so e quakoye near man and say emphata. And the reason tia. Okwa platform no so ene ne wo pese wo TV and na friends one dream ho hunsunsan so a ebeba so dache then at the end of the day no ye be wia wa na say ye di wewu ba okro no and then you are ready to take responsibilities for yourself blame obia yo odifo na won so do nsemfo a wo e de ato edwana do telephone number so aka ho ni me da wa no se mama mbie big secret we unse your pictures are you go Facebook you go social media mamen kawi na mo wani na ho so at the Marine Kingdom Facebook obi piera the picture that will be monitor from the Marine Kingdom any mamen chire any assemble ba yeah mamen bie secret ko party on page ai o ye mobile phone aye rishi so he me oti mobile phone o ye ko answer na ebe connect ya mani pan wo mudi Kenya receiver from the Marine Kingdom under the sea yeah o mobile phone calls bia wo ye bia wo ayi ni audio under the sea ye ka obi betina se beka se we dey so far no dey obi wu krampo ni kwase ha ye ho ye no ase ye kwa asase ayi nsu ase na ye kwakobu sa record so betimi akọ dia o mo de amaye esumu wi ase bom mama big secret o ye ko a on na mpese me kire we di aba be to mama mo di loto o ye ko a di kan fa mobile phone nu yesu mo jem kasa guso obi na ko ye ba ayi o hunhun mi di akire afei so on social media answer now do picture ba ko say you have built yourself in the power of the Holy Spirit yesu mo ja to aboden obi ti bi wo bi picture no di akwa ya de na afa ma obi ti bi yi obi ya de se na empress kai obi hijack o eye adwuma onya picture de kwa duro so ye nyankoba de twitwa de mabi gusu ebe ya adwuma mesrawo eye social media but abonifobia ba be kan nyame ya do me na Friday ya ye program kese bi La Paz La Paz Ecobank na se La Paz police station e ti ope war night empire bonko a na ampaye ebedwa nwumre nti me sell se ho wo kwan abra ni ye mo mpaye ye ndanse mpaye ni ni mpaye obetimi anima twetwe nkomo bi a o hawo ni amane bi da dwene bi da so a opese ye dibu a e wo mpaye bom ni akonkyere mu anase bibi wo wa pese ye dija etifri wo mawa ma ye twetwe nkomo 0249 631876 0249 631876 anase 020-385-1633 020-385-1633 misrawo mumse afia wo mu empaibo ene akonchire baba empaibo ene akonchire odifo nyame ehira wo se yetunsa edifo wan popoti busy schedules ni nyina mu no unya akwan ede emai empress nso nyame ehira wo pa eye na ebusuafo aha ena ebre ebema ye kwan ama ye de enkomo twetwe no enyina esie na ye de esie no Elizabeth Asa Dorcas Obono ena eye Soa TV nyame nhwamo ene eye mo prenso so amoseye ena obi bia wonya ebre ehwe ye nyame nhwamo se amososo munya eye madaje na mode etie ye nsem yi na amososo mu nso mafa eye afutuo ene ahweye ede afrim na medimu esie ebiem no mekai mo ese won subscribe to channel na ye na me notification bell no eso said be nya upload video bia onso so wetime nya notification e wo phone o laptop anasa wo tablet so ye call life say ya onso so wetime enya eye ebi na wetime aba be hwe yen na wa contribute to eye ensem a e ba beda eye apono eso obetime follow yen e wo ye Facebook any ebiem onso so eye IG page any Twitter page so eye @tumagh_ media any equia sikapa enchakese enkoma me cameraman dimreku ena ebiem sumi engineer ba kope Andy Teflon to kwade wo pebi na so ye be yende ye ne na nete yame enhye obi bia so hye yen makram
What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, aduane bia, aduane pa bedidi. Wa wo hwe nam na. Wele ye ma de bibia na bia di wo. Aha na Stephen Apia bedidi a e ko viral no. Awo de odejwane you are bringing it right there at your doorstep. Enti ye dwane pe fie. Mo nyina mo be dwane pa. Na ha na dwane papa wo. Ye wo East Legon, Boundary Road.